Hello ladies and gentlemen, ni wa muhungu wanyu Kiki nk'ibisanzwe. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa ari mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Gusa mbere yuko tuyabagezaho nshishikariza umuntu ujyana bwa mbere kuhakora like, share, subscribe kugira ngo tujye tubasha kubona 5/5 kandi amakuru abagereho mu ba mbere, none tubashe kwagura umuyoboro wa YouTube channel. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avuga ku ngabo za Ukraine, aho ingabo za Ukraine zagabye igitero mu ntara ya Kursk yo mu Burusiya, zikomeje kwicwamo benshi, ari nako kwiheba n'agahinda bibashengura umutima. Nanone bamwe mu basirikare baganiriye na BBC batangaje ko bamaze kunanirwa ku buryo babona isi igenda ibikaragiraho umunsi ku munsi. Nyamara leta yabo yabasabye kwihambira nibura bakagira tariki 20 Mutarama 2024 kugira nicyo gihe nanone Trump azarahirira. Nanone ku rundi ruhande batangaje ko Uburusiya nabwo butaboroheye, kuko Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko yivuganye abasirikare ba Ukraine barenga 300 kuri uyu wa gatatu. Ni mu gihe kandi Uburusiya bwatangiye iperereza kuri Koloneli w'izi ngabo ziri kurwanira muri kano gace uyobora brigade ya 80 y'ingabo za Ukraine zirwanira muri iyi ntara, aho bamushinja ko bari gukoresha n'intwaro z'uburozi. Nanone ikigo cy'Uburusiya gishinzwe iperereza cyatangaje ko uyu koloneli yategetse ingabo ze kurasa ibisasu bya 155 mm bipakiye uburozi biraswa mu bice bigiye bitandukanye by'Uburusiya, bagambiriye kwica abantu, ndetse abarenga 20 barapfa nk'uko TSS ibitangaza. Ni ikinyamakuru cyandika kibara mu gihugu cy'Uburusiya. Amakuru twari tubafitiye nagarukiye, nshishikariza umuntu twabanye kuba wakora like, share na subscribe kugira ngo amakuru ajye abasha kubageraho 5/5, none tubashe kwagura umuyoboro wa YouTube channel. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde, mugire ibihe byiza.